Zdaj tukaj sem tretji dan, prej nisem mogel priti zaradi redne službe, ki jo imam zraven. Tako da vsakič, ko sem prej, probam skočiti pa zafilati ta čas. V bistvu roba pride sem v center, potem jo mi damo tukaj po skladiščih na svoje mesta in jo moramo v bistvu vso prepakirati v svoje škatle, vse zvagati, zaradi tega, ker pač moramo imeti težo, tudi zaradi helikopterskih prevozov pa tega, da vejo, koliko lahko naložiti. To je res zelo zahtevno delo, ki v bistvu traja od 6 zjutraj do 3 ponoči. Spimo praktično 3 ure na dan, od petka 3-4 ure, vsak dan 25 km prehodno tlele. In te prostovoljci, ki smo jih zdaj toliko organizirali, da nam v bistvu vsaj meni pa tej ožji ekipi odvzame veliko od tega fizičnega dela, nam to res ogromno pomaga, da se lahko malo spočijemo. Mi smo tukaj, se zavedamo pač ene zadeve, ki je najbolj pomembna in to je to, da je pomoč usmerjena, varna in da pač ne ogroža prostovoljce in ljudi, ki delajo na terenu. Zato mi vsako jutro pokličemo civilne zaščite ali pa župane, odvisno s kom sodelujemo, ki tam predstavljajo neko uradno strukturo, preverimo, kaj na terenu potrebujejo in potem jim to tudi zagotovimo. Zdaj, danes, ravno kar zdaj se, bom rekla, polnijo kamioni, ki grejo v struge. Včeraj smo recimo v Luče poslali tudi 1, 2, 3 kamione, so bili ljudje tako zadovoljni, da naših šoferjev, prostovoljcev niso spustili, ker so bili toliko veseli, bom rekla, stvari, ki smo jim pripeljali, drugače pa večinoma seveda na najbolj poplavljena območja. I'm in South Ljubljana. We hadn't had any problems and we felt really lucky at that time. So we decided to kind of head to areas where people might not have been so fortunate. And I'm a school teacher, so I've got lots of time in the summer, which means that I'm a good pair of hands kind of until the end of August, really. And all of my family, all of my friends, most of them have been able to experience Slovenia firsthand and realize what an amazing, beautiful country it is. And so they've actually been sending me money so that I can donate to the Red Cross here on their behalf, or Caritas, or these guys. So everyone's been super involved overseas as well.